Ni wirigiro bwakwa nwithirite rina wikendi njega na ruairi Jumapili tariki mugwanja mweri jwa 12 niyo Disemba mwaka 2025. Beta wakabwe mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri kango shugire nkatho cia mwanya ni bwega nonto bwita mbere kurumirira nonto bwaku gututhura ni tutukite nyumba ya Nteto number 1 akatetune kamero kuma kereni kerewe na moni. Thank you very much. Narua tukubanganitie manto nkutho yareo matemo ya gisiasa nkindano na kuibangania kwa asiasa na vyama vya gisiasa nonto bontangurutana nene ndebe ya 2027 ninge tukaithira tunena roria rwantuko narua kumurika mwerekera jo mugongo nayo ni witi na mbere maturene kire ishigo mbunge kire rumuri rwa siasa jeri wa chupe ona sharunga mathijire na nusu nyuma ya Nteto okunenkeria Nteto kuma maturene nari andiki betu Nteto banditetire gotigira ne bakumurika manto mashinani. Ezron Mageria ore umurogamiri wa manto yegie witi na mbere kana constituency manager wa Tigani West akadira ari kire mubango jo kore na bwana Stephen Mongera ore pie kire obisi ya kire mangushine mbunge wa Central Imenti ninge kore na bwana Kimathi akuma Igembe South obisine John Paul Mwirigi jakarirwa ni witi na mbere bwa ishigo mbunge kathetuneka amiro kore na witi na mbere maturene kana ni mawirane iguru ya mawirane orira ndande sengi siasa sitite na mbere kumena ndena odena guntu ilingo ne bigi siasa matemagi siasa ni ndwimbo one time two term siagi siasa ine betegeria to ambererie na ndande sengi siasa ntere cia county ya Tharaka Nithi nare governor Muthomi Njoki aithukirite na kutharikira irakuwa ni siasa cia Rumi na Shampatho igwitithu na mbere ni barakuga ni atongeria ba upinzani ario Rigathi Gachagua bakomaria ninge kuminyira manyere otongeria ba Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki naria gavana Njoki aitite na mbere kuyeka na kuthetera mirandi ya witi na mbere ya thirikari ya Rais William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki nyawe akionekana kugwata mbaru siasa cia tutam. Ripoti ya Dagara Waiguna. Ikere kanisa ya PCA Kiboga Chuka Gama Ng'ombe gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki abungite na ashirika ba kanisa ino kire kigo gia kiumia giki Njoki akere na ringite muchari cha bunene gwari munini wa rais akirutwa giteni Rigathi Gachagua ikira kugikwagira nthoni mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto amwe na munini wake Professor Kithure Kindiki Njoki akigweta Gachagua tanturikana muntu utete mwerekera kiri mugongo au ndipo makosa mwana arutire mukuru uria thina no nire mukuru wa titumira kongozi de makanga no ndona kana kanini gakwere wa Nteto mbega tu utiumba gwita president muzima Kasongo weu ule mutongoria ule wale deputy president ndemwe mwite giti gyake na heshima ukina tura makosa make utiumba kurunga baba leo kauga bora deputy president wetu ari na soprano wewe unenga nagira sauti untu uga bora kaluthira antu niguo bora muntu gwitwa deputy president ari na soprano ka sauti yaka nini wewe ala yenera nene ri ni atoruthite tuona ukaomboera ka sauti kanini utibati gwitro ule munene na in fact katwagrete heshima tura antu Tharaka Nithi tuko pamoja akamana maciarite deputy president kagitete atia kama grite heshima tuko pamoja tuwangu kumuna mukuru uria tiganani nake uria nuria muru na ndikuona ngo kaumira kainaini Ruto gakiuria kari Tharaka Nithi gotirera na kugwata mbaru thirikari kinya kirithurano bia mwaka wa 2027 guteye ntukithuku ta kwithirwo ri opposition tamu ya kairi ya president uriku ukenda gutuka opposition tuika tamia mbere tutamia mbere akienda tamia karia gaguceria kenda wona kura ciaku tuika tamia aindo ntikwenda tuika opposition turi antu Tharaka Nithi in the next term ya 2027 2030 bauto kuthiria ni advice na nenkanira wenda kurega uregendo lakini uge Njuki na atwirite na kire manto makonia no katho cheru turora gutongoria Tharaka Nithi kire siasa cha mwaka wa 2027 Njoki akigwa kagitani gaka no ntu container ni chigo munge bithatu mugongo wa Tharaka na mari baba batiri kuthuganirwe ni ti mugongo wa Chuka no ntu tayari banenkerete wathani igitare mianka 10
ndikora ndo makombera riu twiro ndo machuka tukaruta gitikia governor rengi na uria untu mukuwa mukaruta gitikia governor rengi ri kamunengerete ngaike yani muone gitikia governor miaka 10 mara mangi makimusabotaga mutioke mwaka wa ununge wa 13 na 15 muga na mukwenda ringi amau mangi mathiciraga no minguciraga mwinga ukethirwa iri pinya muno tabure abiri pinya nyamo itagwa njogu kuthungira karimani ga cindano kuona gitikia gavana ringi chuka mwaka oto thiete na turana kwa miaka 10. That is the correct advice I can give you. Ndu ambiria ni kwiuria atiri mau mangi matutethagia tukona giti tamanto matharaka constituency mana mangi maratutethagia tukona giti tamanto mara no le kwao angenengerwa giti na tugetera miaka ingi ta kera tuagona indeni wingi kweria maurongo hiyo ndio ukweli mtupu na maria maromba kanyamu nakio ni mathie mauga muthomo njuki ni arabaire riu ati kwenda tunenkera mwana ungi kankwenda gukwira wenda kuthi guta yaku kura diute ende gavana tia machuka iri no tuthiete kuma gechigo munge gachuka ga mang'ombe nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna na nthiguruni ya Kenya ni kwithirite gugitunduka riboti cia aunjia ili alimu na ukora makaniseni tishakaola tibinzaro nande gikundi kia aunjia kuma Meru ni bashumbiritie kuria thirikari gwikaritho na kumurika bara ni akora na ukora bura butonyetwe mathabaune bakiuga kuri bamwe ba aunjia bakugwata Bibilia indi bo batikurukirite kirasi kemantu yegie uritani bwa Bibilia nibu kwithirite kuri na mauritani ija urongo ninge kuringo kora kwa Akenya gukurukira inya mathabau ni riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi. Athinjiri Murungu wamwe na antu bari na wiru bwa kwanjira tunisa ja kaunti ya Meru na Kinyanthi gurune ni barombi gutiga ni bagwitonyithania na cukuru cia moritani ya theology ni kenda bakamukira umenyo na kithomo gia kuritana shirika ruteto ruria rwagirite atumiria bayetu mono ndene ya Meru na Tigania twelewa kithomo kia Bibilia ikia maana sana itairithirira muntu okira utheri kumana okira ageta kwambiria kanisa na ibono tukinya kanisa ikurumo tukui ikerwa ni another business na ikwenda kwa kanisa te another business inguwe Murungu na nikwenda mtu equipped very well mtu antani na kuna ni rombare yakwa ari antu bentu ba Meru na mono Tigania twite Bible school na kibumenya thakia cukuru ya Morero School of Theology BTSP curriculum and Mission Kenya ni gofa kithomo ikega sana kira gigukinyira wewe mutumiria na kenda omba utumiria bila twita sound doctrine without heresy. Iyo ntubo inyeretu anene ni Eliud Njaura ni mutumiria Mission Kenya akiromba thirikari kuthingatira na gukundika gakanda nguruki kuona tunisa na Kinyathi njiri bate kuritana mwingi njira ile itiagirite chafuliwa sana majina wale wachungaji kwa sababu ya vile wengine wanafunza kwa maneno ambayo sio yale ya ukweli, si yale ya Biblia, na ndio tunaomba serikali iweze kufuatilia kabisa wale wachungaji wote ambao wanafunza, ambao wanafungua makanisa, waweze kuongoza, waweze kuwaonyesha njia, waweze kufungua kanisa na kwa njia inayofaa na kufunza maneno yale Mwenyezi Mungu mwenyewe anahitaji. Iyo ndo naboe kuruba urito gwitonyithana na mathomo jaja nikenda gutethera gutambia ruteto rwa Murungu kuruba kiona buku yakaba tumwa ikonzi tukia kuthikira sauti yu muntu bwa kwetherwa kuma kiambereria injili ni korona nyatoka elia ntoko makanisa era manene wa mama iboka watelete ngoi ya Mungu. Kwa hivyo tusikubali kudunishwa na watu, tumenye kuna kintu kira kinene kindene tulikuongera ito tesko nikenda tukaomba weta kulitana ruteto rwa Mungu na yombe tokirembe ombethi woni mbeto ndemo litwao na
na ndi mwarimu wa thirikari nditana cukuru to Nairobi Primary School na ngwenda kwera ndo bange atiri kithomo ke cukuru agite kwana kithomo ke ngite kwana lakini kithomo kirato kuona ndene cukuru cia theology ikyo kumba otoye part ya katukipuki ya tore arimu to ngwenda thirikari no ndo sofa mora ndisi Biblia na wanda ujake mbere tunko uje thai I'm not very sharp in the equipped niko mnakodha Biblia ngainterpret na apply na ngona ngobo cia ya bonu mashara matongi no ndangu kwa kithomo kia BTC Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Nothimenti Beta Mutugi wa Kiambi. Na tutegere yengi mirandi ya weti na mbere na buni rungu rwa thirikari Rais William Samoei Ruto kuringana na Gideon Kimathi uri mubangania obishine ya munini wa rais Kithure Kindiki na tarĩte ũthondeki wa barabara ya kuma Kanyakine na aria augĩte thirikari igatigira ni wikirwa lami iri njira imwe ya gukiria matura na gukiria mwananchi uri wa kawaida. Ngeruki na itete na mbere kudetera kira kuga ni mirandi ya weti na mbere rungu rwa thirikari ya Rais William Ruto na munini Profesa Kithure Kindiki agitana mbere kuringira debe thirikari na kuria igwatu mbaru ni akari kenda mero ikuthira nkiroki mirandi nkiroki. Riboti ya Jeff Wagituma. Akiaria kanisa-inĩ ya Mara ya Catholic Gideon Kimathi Mutwiri na uria witaga ngugi obisi-inĩ munini wa mutongeria wa mugongo Profesa Kithure Kindiki no ritia kariba kaunti ya Meru na mono South-Imenti gwitana mbere kugwatira thirikari iji na kuorota barabara ya kuma Kanyakine gwita Mitungu na kuga barabara iji kethire kithondekwa ni thirikari iji. Niko pale, MP yuko pale, Deputy President yuko pale, turenda ku make sure mbure wenge kinya at least contractor bwana Nkoroi ethira barabara inereku iji nago menye ndiugo u ni untu kurure ndi no obicine tukwaraniria na tukereano. Iromba ria Gideon Kimathi nandi ni akariba Meru gwitana mbere kugwatira na kumenyera thirikari ya President William Ruto ni kenda mawirane na iroto bikethira bigikinyanira aja county iji. Sahi, we are talking about all these roads and I want to assure you, tukiwa pale, rafiki yenu akiwa pale William Ruto, Profesa Kindiki akiwa pale, all these things mnasema njia yake zitatengenezwa, lakini tafadhali sikizeni sauti ya viongozi wenu, msisikize hizo sauti zingine zinataka kuwapotosha. William Ruto, nonto nande ni nkuthiuruka kila mahali, ibo mbona Marsabit na DP, ibo mbona Coast, ibo mbona Rift Valley, ndabwira uria ngutara mathabu jau William Ruto 2027 no okethera icio Kenya ndikirieni na bukenda tuitakire upinza. Bwana Yesu asifiwe. Na inyankarikiria au kwani kuna shinda akuruenda adhukia. Mimi nimesema tu Meru hatuko tayari kwenda kwa upinza. Tulienda kwa upinzani wakati wa Moi na tunajua hakuna kitu tulipata. Bwe bwakenda bwe kumi kuma kiri Gideon Kimathi Mutwiri. William Ruto atunenkerete giti kia Deputy President. Uyu no muchore wetu uria munene in history ya Kenya kuma nthiguru irambi irombo. So itutageri tuona kakethera tukaebera mwana wetu tuitagukaria bangi na ndaburomba tafadhali oye jabo aye wanteto chuchu dikeria ni na gutuku chume na gutuku riku no ntugu tirenge tukethea twina opportunity nene like we have today, and I dare say that aria mwana wenu akurunga makabwira atiri uni ndike Kimathi obishine Deputy President ni mbene fairo yenu ya barabara ya Kanyakine kuita Mitungu kutiringi burakinyau inande Deputy President Ruto akijo obishine Nairobi no akethiro ndomba kwithira nditio ukweri fairo hii nyekethira ke number 50 nkareka kurugania u akija ethire number 1 kana number 2.
Kiripotera Meru TV Betaje Wagitumam Ni riboti wigethera itwikia mbreki yetu ya mbere ogeta koraya ni tucokerete. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ondu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchi gwaku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiemberia kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Know your heroes. When I was in primary school, nikiwa naona Eren anakimbia, nasema one day nitakimbia kama Eren. Mtu kama mimi nikiwa primary, nikiwa high school, nilikuwa nakimbia 100, 200, 400. Sasa sema 800 is my favorite. In the morning naweza enda like 15 ama 12k. At 10 maybe niende exercise ama gym. Then jioni niende jogging ya 30 minutes, nikuje nifanye exercise ko ya tumbo nini hivyo. My first medal yenye nilipata except hizo za junior ilikuwa 2022 World Championship. Nilipata bronze. So nikaangukia hiyo juu, hata hakuna mtu mwenye alikuwa anatarajia, hata mimi mwenyewe. Kutoka Commonwealth Games ya Birmingham ndo nikapata gold ya kwanza. Sasa ya sina, nikikumbuka ile umaskini kwa kwetu lazima ni chase ya kusonga kaende. Sikuamini, but sasa nirudi kwa mazoezi juu nimeona nimepata bronze, nimepata gold. Next ni kufocus sasa, nijue I can make it nikiwa niko serious. Challenges zenye tunapitianga ni mingi, but ni ile aziongeangi. Know your heroes is sponsored by Daka Natatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Ni bwega muno nonto bwa gwitana mbere kurumirira a ugitani na batwe ekinya gwa ekinya tutegere yeye gwitina mbere maturene na buni utongeria ba thirikari mutuma bwikirwa ratirine ni akari kuma
Gĩcumbũnge kĩa Tigania West narĩa bacubĩrĩtie bakeranĩria na metha ya nteto gũtarĩria kũringana nabo nĩ ũtongeria bwa aina gani nĩbo rutungogi kana nĩbo matemo ya gĩsiasa yatina ngwatĩro. Riboti ya MC Mwitonga. Nĩ mantu ja manene jaria gavana obete kwithirwa athithĩtie na nĩagũcokerwa ngatho cia mwanya na akĩragwo kinyĩra o au nĩ tũgwĩrĩtie bunene kwa Kithi barabara ya kumira kwa Kithi okilukira kunkumira Kankumbu no tuinjirite barabara hu atu connect na Kiuchwa no tu connectite Kithio dispensary no ni ture ingi itara thirikari ra yarikwo na ni thaino amirugurira na urareta equipment via laboratory itwitite bwega mheshimiwa ngabana na itukwira atiri itukumya mheshimiwa no itite bwega na twakubwithia sawa sawa itukwenda ngwataniro yeku ngabana na thirikari ra yeku ikilukiri ni ngabana mutuma twethingia na MCs wa Meru County wa chenchia nontu leadership yeku niretete orumwe Meru County ke atongoria barabangi bari baikuingwa inya Kenya Meru County baraba ba ku invest Meru ibachokere through ngwataniro yeku mheshimiwa itukubangira kipindi kyaku gikero kitiringithetwe na mheshimiwa etero au na mukinyo no yuna kirato ikeu wa chenchia mutuma na ukenda kunkumirwa ni antu bange aritwa ni mutuma wa barabara mutuma wa roje mutuma wa cibitari ni untu kiria gigutarwa ni mawega akijawe barabara ya kunkumira keleri kutala mwange aturira atu connect mikindori muchune lighting ni chekero kilukira wengwataniro ku na MC wa Kithi mwenda ithile muchune dispensary no function stima ichekirwe tweta Kithio laboratory sawa mheshimiwa itukuibwega maendeleo itu yona buraya tete bwega kabisa na atu to ukaria mheshimiwa turendo ukaria area reri iko bwena mwenda ithile ngabana miaka ku ile ne tano ikamwanja kenda tukiyo kuringa toro yuyura bwega ngabana no kenda kunkumirwa mathwani aku yetero au no tu muntu omurungu turonere muntu ukwenda kuthigirira wananchi muntu ukwenda kuthigirira leadership wingi na bwena president yetu na Kindiki ibwega ibwatanirite ituku itutam ungan kwa iboya oringi no ntwa ngavana etu mutumo ntwethingia na mheshimiwa Jim Muchoi no ntwa mantu era batubuthiritie aswa athwana tubuthiritie mantu era eremere MCS bangi bonthe okakwilela ya ndara ya mwera yoko thumara yo ari yo chumbura ntu batuita lakini nda ngavana atunjire mwera rwero chogwa mwerene kwa hivyo tunasema ngavana iboya no ntwa mantu tubuthiritie okakwilela nya hospitali limoro ngavana athwana ni ongake itina maternity lakini tukaona ushirikiano boku na mheshimiwa Jim limoro wa maternity niendelete wakwa itukume niendelete wakwa na yakwa tu nya financial year itete tunasema ni vizuri okakwilela ithima kama murombo okaya miaka 5 kita ngavana no tubuthire kithima antu wetu bakunywa ruwe uturita mitungi mongo ngavana tunashukuru wena mheshimiwa wetu Jim Muchoi ratwendete na inya ngavana pia umetupromise kwa mosto kwenjwa kithima tukumenya mapema kana next year kana inya December hii tomba kwa kwenjirwa tugeterete muno ngavana bwena mheshimiwa Jim na itukuibo ya no ntu babu tuendelete kutubithiria batu tutumba buri wand bitombikia buri wadabyo no bwira tu tam na ngavana tunakupea batu twetendo kwa fresh twetwa kwa miaka iku 5 fresh na twakwa ringi no twa mantero tubithiritie tunashukuru sana orengi kwenda kwira mheshimiwa ngavana mutuma ibwega yawe ngavana ora twarurire sana ne yana tawirwa muno ya batu antu bagithei kwenda kuwa ibwega ngavana mutuma no ntuma maendeleo ra tonete through ngwataniro ku na mheshimiwa Mondaithile ombere okiotala ndaracha yake eleri ndene Kithio location indaracha yetu ireta agikana ndaracha unirakirwo thai and your leadership we mukuma munene ngavana inkwenda kura ibwega ukiyakwa ile livestock market ya Ngondone irare kuthamwa mbere we ya ngavana ora ari kuo na ari umigya roire rorera ngavana eria project installed lakini we kuya asati na ngavana inkwenda kura project area at 98% bila bikurekiage soon ukeyombe commission ngavana mutuma inkwenda kura ibwega no tumaendeleo atonete kuma barabara ya kuma Moile wetera kauo uturira muthangene MC ora ari agithimbere mheshimiwa Mondaithile ya awire barabara uwe kinjo na ngandro na ageya lakini yankwenda kwira barabara unenji munene nerekia antu ba Moile baeta muthangene batekunwa ngavana inkwenda kwira ibwega kirasi kia kimuthie isindi class kiakiro na kirauyura ikiatura gitiaki
ngavana ngakura iboya kirasi kya nkurare icindi class wotanirite na mheshimiwa Mwenda ikiaki na kiakika na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Tigania West, Meru TV. Gagitino kau Askofu Shadrack Murongi na meneretie wagi Bwandoni na woru bura bwithirite bugikujirwa kuma mwiri ojwa igembe ntere shalare akiria antu agima ninge ana kwithirwa bakirutanwa Anthony Injega inyani ya unjia kenda na ruru eromba gushoka kiri mukondo jwaru nkiragi naitete na mbere koria ashari kumenyerana bao itenere rudhara thigonka riboti ya kome wa Mutiga. Bishop Munene Murungamiri o kanisa cia Faith Homes of Kenya Shadrack Matheta Murungi na ciumiriti kumeneria makarika ya uru na ya ingite mbe na arakuwa ni kiutati na wendi bo Murungu kwina mantu yendelete ya tibui na jara ya tureterete mantu ya manene mno nende yetu muno nonto ba moro dike kana wachi Anthony kana mantu ya mathuku jara yendelete ndene kwetu muno ne bukuona kinya ekuru iba kuvwithirwa raping ndene ya ntura ici yetu ninkuwa na gitio kinene muno ya muthinjirio Murungu ntetu nire kano nacio nikenda nthi yetu ikethwe iri mbea na kuri ntubuthithikite ntura cietu untubutana kuthithika ringi kuma nthi rombwa nthi yetu yembe ukaigwa kwina muntu uyukitie muntu murume akayukia kamuthaka akabwithia sondome akabwithia mantu yati agirite mantu amai kabisa mantu yaraini Murungu abo kinyabwe ekuru kwibangi nabo ukuona kinya TV ne onto bangi dona mawa oro bakethirwa baina mantu yangi ne ya mai watirima mwekuru aina kamwana kanini kamuthaka nwena akatekete kurira tukwaria mantu ya moral decay tesa indiemo kana yele kinya aciari bongo ibachangiete kuona ya kwamba ndiguru yetu itiwita boya na miru yetu itiwita na mbere boya ni tumikie makanisa ya kuru ya iturie kwa lulembe mantune ya kimikarire nana nabo barerero makanisene athenjiri ba Murungu ito ture buru na inya nikenda tukombo konde mantu ya na tui mantu amai nana beto na baba ni baba tewita kanisene ninkuromba bete kanisene nontu ria bakarikia wita kanisene mantu yontu ya yatumba kuonekana ndene maisha yo nontu baketha bare uturira Murungu na ngai abatongeria njirene ingi as kanisa itukua katu tongeria na betu kuita kanisene na nkuruki yonde tubaritane kinya miturire mea nontu inkumerera tubaritana miturire mea ibomba kwithira bai na discipline mbea na baketha bai na Anthony mbea kinya rira bakuria ndene community na kenda kanisa ciombo antobo ndabani na bana ni bakurua basoke makanisene na ukurira kuo kenda bombo cincia mantu yagari embe thai ninkuwa antobonde nitwete kanisene nontu nibo wirigiro bura turi nabo tewiro bunge twi nabo ndiye nontu mantu ya yontu ya yatemenya kano nibinge mantu ya yatemenya kuririrwa nontu bonge bila bikariyereria mantu yau ni kanisa kwa hivyo antobonde nibete kanisene barunga mekanisene barunga mirio Murungu na itokuwa ethics kana mantu yara ya tura ya kwithirwa antu bakiwata Anthony mbea ibocoku ndene ya mongo yetu ya Kenya na kinya muno Meru ara twibetu kwina incident ira ciaritwe itiagirite na kwethirwa kinya Meru ikiyukwa ya kuntukura kwina mantu ya atiagirite nkiripotera Meru TV kumembe mbeta wakome wa Mutia Kagitino kau askofu wa kanisa cia ACK Meru Daktari David Nkabo na orite thirikari mutumanto ethinke ringotaniro na thirikari nene gutigira wagagibokaria ni bukuthirwa kaunti ya Meru muno akiolotera wagibokaria ntere shebore na ria orite ngabana mutumanto ethinke kwethira na gukandana na mpanga itugite kironda gya Nkuji Meru Orera wagagia bokari botete na mbere okujirwa gicigo mbunge kia bore muno wa Mbabwa Ng'ombe riu bishop wa kanisa cia ACK diocese ya Meru Dr. Nkabo na urite thirikari utiela ni bakuthiria mathina yana nikenda karibakaria na thiri egirite kwina mathukia ya maingi muno ya kumania na aragai baria bakweja bakayukia ng'ombe cia aturi baguku na bangi bakiuraga antu batina thina noko nitukuromba thirikari
nĩ mũcikabu wa diocese yeje ya Meru nĩ nkoromba thirikari mũno minister wa interior Kipchumba Murkomen agerie kuona mũno ukaria bwantu baguku bugwikirwa na njira yumbika na kwa haraka muno mbere tutereda Christmas nikenda antu baba kethera beno ukaria bwakung'ana thirikari ya county nigeretie muno guntu kura kureta wakandebe na guntu kungi wikia security no na nuntu itumenya ngugi ya security muno ni ya Kipchumba Murkomen kana thirikari ya Kenya eguru ni tukuromba bagerie gutethereria county igi na bagerie gutethereria ngavana uro gwatete ngugi ya security na inya muno kumwikira inya na kumwa vifaa bya kung'ana ni kenda Meru county iketha ina security ya kung'ana. Akiaria yakonye kiangazi kira kirumirite akari nontu bo kuonania kombura kure ya kwana riu nkabona uritie thirikari utonyela kiruntu bono tiela akari bate kumbwa ni mpara onania untu uku mbura ni karita yake kunyia nimbiyire mwe Meru niragwa itena thina ya irio na rimwe tugekirwa kinthiguru ira ntongu muno lakini nkwenda kugweta na kuga ujo area imwe cia guku cia Meru ni area ciethaira cinyirikite muno kimantu ya riua janande ni tukuona arimi ni barandite no ndariri ira riku ni kuonania imera ni binyirikite ni tukuria thirikari yumbe gutegera nthiguru igi ntukora ko inyirikite ni riua nkabo arite yakire mambura ya kunenkera kanisa ya ACK imutunyiri etwa of the faith we have in Christ we consecrate the whole of this building to the Almighty God. It shall be called ACK, St. John's Mutunyi Church, in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kiripotera Meru TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni. Nio ripoti ikethira ituthirekiria njara tukumanganithia kirimenda ya nteto geta kuraya nontu juthingatirite ni mubango jwa rumuri rwa siasa na rwaria rontuke na rwa ni guchunkona kithira kuri namu miradi ya witi na mbere maturene kiri ishigo mbunge na kimonimoni constituency development agenda akithira nithirite gikinyanira inyarira mawira ne jethirite jagikirwa akari nkathithia nituthithitie nibuthithikite na rwa kiri rumuri rwa siasa kiri kiu gikethira gigicokwa nawe ukethira ukiaranira batu imwe kwa imwe gukirukira mitandao ya kinadi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya, gutwira mbiche yongwa mashinani uko ground mambo iko namna gani na Jerry Wachupe akaithira kimuramura comment iu ningi na shuri byaku kiri ageni betu areo Ezra Mageria wa Tigania West, areo Stephen Mongera wa Central Imenti, areo Bwana Kemathi wa Igembe South. Jana jama ingi ni jera okaithira okiamukira nyuma ya kumaruka kiri metha ya ntetoni betu wakabu mutharimi monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri okuma kireni kirwe na kimoni. Thank you very much nontu bakurumirira nontu baku gututhura ni tutugite nyombe nteto nambari 1 kathetune Kamiru majenzi bari wa nambari 1 kathetune Kamiru nkwendere gorobu bwega.